Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kartina wakati mwingi vanu reka hujari mbushironi khair na bushiria hero wandubuko wo urangalia na mwambia ni ukaya wanabasa nunga rongolea wa haruma ya page hatu Cordaz yonge rijotsa hamabone hawinji emananga mjuo kai page ya hangu ya afa ekonto ya Facebook ya hangu giyo na difficulté ndungu jojua ya partage shamduka tujua fanya enregistrement bange ngamjoka si wanura dungo hamvu yabo sikasine page ya tu ya nyumeni ya Cordaz yondi yorjojo udodungia parce que mfikirio de mana wakati mtabi hao suive mpaka irengwa ibewa Abdusalam Cordaz ngesela wandu wajiwa suive hada ngari bushira na khairi ni wandu konye uridunga na ngari mtsahawo ni mrudunge hawinji mana wakati usaunjia risari njia harumaze kampani rinjia haruma guerre simambiano kanga sina guerre nda sina wananyasi shayo guerre politique na wananyasi wao wandu boko tous les coups sont permis wandu boko heni kode heni hindu wa Parisa otsorema abanga mjoka wandu wa shinda naona wandu wa manda wao wandu wa loharma problem hako shakar na heda hule haustahari jeleze situation politique ilio ne heli sisi rijina mzao ne fikira rilonio harumaze ngozi jirio harumeti hatu leo ngamina temu nzima bai na bonja kawomba Mungu ni home mbabi van au karikari intervene nyumeni haruma eshen libre de Comores shailo muhimu ndo kai kauladhimu diri onesane mbabi e situation politique ilo harumeti hatu nezilio nizori zifikirio zijezikaye wakati ujao ngamina haruma mada ambao fitna haliboka urangu 2019 enti hatu inui tilwa mbahindu ya umanisa enti hatu ngameshileuka wakitrala nuhuja wakati yezinu ya kaujanjie watula fitna boko wandu wafanyao le fitna hilo ngawona mbabi watsohirambua wana mbabi watsoju kaya ambesengwa jojo umana nami shaile fitna walitia ungwa tsambazao yenti na renge mfano handani nongozi jiri wavize mndu shawatsambaza yenti lewe inu zenongozi dungi yangazendele yao wewe mana mkomorikao udeside umanenema na nyuho harumenti yao haunganyi na mashindano wanao kambese mashindano yanu nga juri nga ekatsibiri nzi ya fulani mashindano yanu nga juni ba nafasi ikaula de murudi utwalie tena emitwala rivumbu wao dokaya ye baina ya we mndu ushindana na mndu yele bwe manabanu opposition wa hea na ndongo wana opposition wa joshinda watu wazali shangwa nzawe metodi ya humtoa itojo dhuruyenti ebonge we mndu ikaole weino uhundu hali ya ukango shindano na mananyuho mananyuho we ngono hama hau devance hamange usoni rahanawe mndu heni mbanugo kunotsojwa huirumia no umtende haini mbanugo kunotsojwa wifanye maneka hu decide ukawe skwale onu nga mrumilio mwenye baraka ndongo tsazinu fulani sanungo zinu ngazijudhurumeni mwenye ngujohunda konsekansi fulani shazirumie namna wakonga zijudhurumeni waeche shaka zina udhuruyenti paske banu mwenye uwe mndu mzima Muhammad aliswali uwe mndu mzima shanga bahantsa ndongo boko owandu watoa uzenungo zinu ishowa dhuruyo denti na ringe mfano leonga sinzuani mngezi Mungu akaurifanya harifanya zisiwa ziraru ngabo mali ngabo nzuani ngabo ngazija ikaula mwike na shane maore shaiza jirinduka rihanyisiwa ni bahari lewe inu jahu vize mwenye baraka septuali ngo shindano naye emana utushindana na mwenye baraka septuali yeye mwili wahunda ndungu ikao ngujojo mwambe washindana naye politiquement harume kampani wahende helu joshinda wambe beshengo rungu shonode umpuoshe hitwa badiyo keda joka nziro yenziro ngo tsorenga bal kwa bagore mwenye baraka septuali na bala yore maundenti enti ndiyo vizeo savijiri batula fitna harume tsin fitna bukanga mjoba bahanulalaya fitna la zero halisi le fitna ilo linjarume tsin wandu kwa tsujira nde compte ya heze nungu wafanyao realishiwi ngazitambazao yenti hata mduha jojiuzisa eba no wana wazaliwa harume tsinu wanuwa hunu manekari waswidi daraja leo ya ukaya ngari vizeo zisiwa ngaranzo
rione namna ya ukae emana mgazija ya tieshindo ene mana mzwana tindo tsokazi divizewa lewe inunga patulo mipango ya ukezi siwa izozi tiparo reje ilana yonda ila remwambia nukaya ekaurenge balingo nremo kairi unrema miche shautire mensi ambesenga mrambu wao ukai kamfanya zenungo zinu certes nungujohunda mapesa certes nungujoni kwa visa shautiduaze kango hontino ngobo ko kazi naka uparu tindo tsoka mndu hange mainosa wala mndungu watio haruma tabu yatsongeze maudu bojioni wahunda nena tabu hariba la mndungu mlatizo wandu shanga po problemu ndo jina lokenti yao huitia rahani na entiyo diyo warema yebali wafikiri ngorema Abdusalami bahiba la huireme enti rango 1999 ngamjokari nji haruma problemu ya zisiwa enti hatu heli ya kati le helili haukale fitna la ralwa hucha rango 1999 hata leo certes linika wanduyezi hakika izoza kweli sha certes le fitna ilo linungi yangalenda halafu wandu wanu walone izinu leo ya holiho ya ukaya waone heli ya uzima le fitna linu ngwa amplifieo ngalendelea uliho ya ulizima yabondo baba nurlone problem le fitna linu certes ngalfayo nusu shangalanga mizao yeti bonge mimi ntina nungo zinjizao umambiana mbanungu loni yobaniyo mwambiani ndokaya le fitna linu kaltina heri eba kaiti wakati dingohi ya uoneka wanungu wajushinda wafanye namna ya ulata le fitna linu lizilwa dingohi yenyinyi wandu mona hama le fitna linu ngalimfayoni linu certes ngaljumfayini leo ngamjuni kwa telefona nyumeni certes ngamjuni kwa meter mwende sese mashini za hanyu shabunga bomba nungu boko baisheza mishiha zo kazamba ngabundungu ngabuangazi jambo kanga bombi zitsohambiha kadhalike kakazijamba kadhalike kanga zipangwao yabunga si haruma khatwari ndamno hatwari yoka ekanga sina problemu leo enti hatunga ikozao ngasina namna yoka wandu pia ngwa shanga yao ngwa rambu wao ehelo bane tinu ya honda shaba laba babo le fitina ngali huwao pasinga liza yao wana le fitina la kweli liduhaya d'accord hanyo ya hele fitina hilo kaitubuha shale unga babu hao wana wazalaonde le fitna hilo wajuha waringa le fitna hilo leo walirumia mimi mbabinjo sana neleze haruma situation boko honnêtement ngiyo nziro situation boko kaitina maana kaijaka uladhimu babuhe wandu leo wandu wo waile ukaya le fitna lijutulwa haruma tsidu ngalijo wafai kauladhimu waile uka leo ngasinanti ngariwani yao ngasinanti enti yongi yonziro ngasinanti tsona sukari ngasina shambese sukari ngejopa roja usiku ambese tsohole ngejopa roja usiku ambese wo unono ngaujopa roja usiku sheka ngasinantira ngokaye base ya henti yo fitna lolo kalobira bahanule saza hindu yongeni wandu kao ndesido ka fitna ndelimende saoni londe limlazaoni londe limlisaoni ngamjuri timiziza enti na wawo mdhuru yondo wana hanyu paske haini mzimandani wo hazaya na ringe mfano yezi yanzo yende hafitna wala yatishiriza nenola paske daila yaho ntujua imbayo parandobi diviser pour mieux régner shale fitna mjuli tinuwa nanya siwa nzuani na le fitna mjuli tinuwa nanya siwa mwali ngamjoka deja yezi wiyo ngiyo fitna parce ngiyo dictature yezi de lumunusu igarde wasaya yezi wanungo pre watiyele fitna pia izika wanungo jwawe helilio ombaba hanuri liyo unu ye ulo raisi ya kauladi makae ya kauladi mikenga bo raisi mzwani shahotsa monese ngamamba wezi tsohambia banundungu hamandi zozo ujokiri wakati yokiri mdwa glise hafanya ndongo yokiri mdu hende nai vahanu shawo ujiro awewe ulona zenungo zinuzifanyao horenga decision utsambaze tsingo fikiriwe masula kadhalika lo huenda bafanywa montage kao wandu kwa tsura mbwato mbaba hanu ya laya ya teknoloji leo isairenge daraja wako ze kweli mbizi tsohambia
ngojojo utsuwe mndu zenguo urengemiwa ni umvaze ugarona wandu watsula zenguo monziani eboro no zenguo jojo zitsulwa kutsujua jila manadamu hau montage ya manadamu zondi zaranzori mabia ni kwesi watukufu mlio banuka izo kweli ngamjujua mtiele fitna lino harumaenti mhunde ziri za ezi mtiele fitna lino harumaenti mtsambaze wandu shaye nyinyi mtia ule fitna lino fitna ikaunga litsambaza we masiwa ngamjokanga rendao haruma khalati ya tsulunga nzia ngamjokanga si haruma khatari nzima mana hamande hili na mambiani bana ekamni vize ekau vize Abdusalami yabohu vize Abdusalami shawe vize Abdusalami ngotsambazo enti mvize yenti nunga mwanzomi itsambaze haba hati mbiga si hazisiwa kamture mafulani na fulani ngazija hau fulani na fulani mmali sha engele obo mwanzomi tsambaze mshindane na wananyanyi mtuona argument ya utoa she argument ya utoa doka mfanyeze abu za henti ya hatu ya argument ya utoa doka mrenge wandu matsambaze na wasaya yabunga mtuwa umaha yabo isho mdhuru yonde nga mjoka ya kamna ushida mfanye mwenye barakase tswali mbandongo paske banu mimi mwambia ni rango hada mimi mwambia nukaya vaneshi joka uhafumba weka fumbama wanekanga bondongozi fanyi wao hauziwe ne sawa izwangu wanduanga le origini ya hemdu wandungu wajuao wandu wajosubutu wambeze nungozila wandungu wajuao wandu watujosubutu wazambe ebonge heni mdu ojo panga ndungu hamadazila yazibehe yaringe dini hula yaringe amani hunu baharinge ne mashini ngujo shinda ya pange ngujo shinda afanye hizo ya nzao yafanyeze nungozila yatabishe wandu ashe isho ya viza undeti nga mumtsaho ni kwezi watukufu yeyezi msamhundu ngaredao haruma vote mrumu mahakuma na mitsana naritsahe zinu nariwane zembana zinu kisharia msamndu ariyezi sharia nga mfanyao nga mdeside mfanye hizo manzao shamtitsambaze masiwa paske mimi nga mdwaniyo nga mwanzo na mbukaya suwa babiri ujinga suwa babiri ulaba shanga mjoke situation ya pangwa inu ni situation ya utsambaze masiwa heureusement masiwa ya hatu nuanda nyasi waloho masiwani ngayo mamachuru shenge tindizo zetartibu zifanyi wao kabati timabiani jana samboka wandu walone zileo inu bil desert haini mbendu wa parsa kwa tina mbahindu waitsaulia oyezi na ikae pamenge beshe watsambilo kango kunga mkao mazefu mdoru mamraya watsojo kubadi okay mazefu wadoru mamraya bunge abwize ndongona nzoni mambieni namweza banga mina hasiba namweza zendongona nzoni mambieni nyinyi mdonele wa harume situation yin na mdoele wa ukaya kabati mdujo shindarende mdundongo o wandu pia ngo maprida kabati mdu yatsojuo kaya kabati mdu ya jore makoti hasababu situation ya manda hino paske yende wanzo tsula zengo leo shende ya bakisha jukanza tsula maudu mtidi wazo kaya wandu wanu wasubuti wende wakati ondo wakautia le fijo la Muhammad Ali Swalihi kanga mweshele yao Muhammad Ali Swalihi wa mdu lohunu yazaliwa rumetsinu Isilamu wazamsinadi wandu wa mjua wehela hahe shaba tsosubuti bajuha wandu wamba Muhammad Ali Swalihi wekangu swalio akauswalia maiti hasisi jidani na mangale na mwende mwata information mtsaho wandu wafanyaze ningo hizo na mwilema ono wandu wafanyaze ningo hizo ngabo na zinji mwenye baraka afanya declaration leo haonesehe le service de renseignement wa mdunga wa mtundao ya example ya iwenesa doka mdu yaka uremba yaka yaka vice president yaka gouverneur gouverneur yuo yalona passeport ya sirkali ya pashia premier class ya jahunu ya badiliwa ya VIP atona droit la VIP bade kayo ngio privé bade ke VIP ngio privé sheke VIP ngio VIP ya daula bahimu ni baraka haladmu ya tilwa harume VIP ya daula hiyo sawa na haini mdu ikao ye elu o wandu ikao ngo unazi passport za kisirkali
wajua uroha hasibabu serikali ya wandu wao walazimu wahundeze ze droit hizo no hajabo juzi hajahazilwa ya ti beneficie ngabo piri hana hizo hautani monesen do kaze koli za mdu yarenga premier class izo ndezikuka priorite eza nungabo hindi ngena koli mbili zahe harizi tawa na ninga mjoka izo zipashia ikaula adhimike zija sha kamjua we situation lo niyo e situation politique ilorma intinga ishanga zao ebugenga mumtsaho ninyi mara ya leo mara ya ikaunga mjuao rangu 2019 ezijirio zinu zifanyiwa leo ngazijofanyiwa tena zinu tiza leo bahi zinu zifanyiwa leo wanama ngazijofanyiwa maudu zifanyiwa nushao mtike wa shangavu ngabo objectifu nzima ya objectifu dokari mambia nukanga itapalao kabati mdujo wa kize mduwan shabanu ndongozo ufana na ndongo ngabo destabilisation ngari mtsahaoni ni wandu wa hentinu mparao makomorien mlona nationalite za kikomor zebalina mdore mana shamtido vizenti mtije mriti haruma mikutuo nekenda izo mfanyao mariti haruma ze problem zinu rakana tournante majama ifanya turno valababo na itodo turne haruma shesi wa shangazija wandu wao pia waelewa lewe inuva lo wandu ikao ngwafikirio zenungu izo si change vanyum lopre msise wandu wao haini bahanu ba usisa no zenungu izo zitikawe maranya watikawe wajitimizi hautsahandukaya mimi wo uharanlo nuo haruma situation inu dukanga buzasa za vise wa parce que ye situation ilo no wandu ça veut dire rende hama mri na mri na soha gore ngomro mtsala urengele so hauti ya ngomro mtsala uzingaro mri hungwao mnene leweze ngomzifanya uzinu ngamjokaya izo mvizeo ndetsi ya hatu mduwaza telmanga nyima ma obsede waezi mduwaza ukabalanga sinansi sila demo ihifadhiwa la demo haini mbanungo pia ifanyiwa sisi wandulo banu mbaindori waniao handani ndetsi ya hatu nirimambia nukaya si wandu makapable ya hamba tija shaizo ranzor mambieni si wasaya ndujwa ula sibiri haparashka ndujwa ngamlayumu haku tena hamvu wandu ikao watante wati harumaze problemzi rimambia nukaya ngabombizi tsohambiha mweshele ngabombizi tsohambiha ngabondungo boko wojo wekango fanya operation wetsobi mazefia wone kazi fia ngazijoshida zi support ya operation amjo kazi tentative zifanywa uzinu zindu tentative zilona her zindu tentative zitimizo yenti ngamona oba hanurakaya le fitina ilo lijiri panungabo wandu kongela de wandu arambue ngameshele wakati wandu oskumunyenda betsalama amashelesha timduaza tijiwa la ndobi haka intervene amboka ijokirike nu scenario ya pangwa neyezi wavumbu ukangwa nzao wafanye namna fulani ya mahadisi na balangu atibaunga mai population manena mwinyi ameshelonga bomdu ya zamba bahibanu ze tentative ziliyo zilu tentative za hezi wodoluko tujokaya wanunga bondongonda hafu na ndongo zankudi kwa tujoka ngwa johufa wow kwa tina haja ya uratinti ijoka uni ikenda hafu sivoko haini mbanungo ya ufanya pia represerve yensi hatu reshelea wanahatu rijokaya wanahatu nusu ya hao wasawanjia haruma mashaka ya loma ziru wajia haruma bange wajia haruma mvinyo wajia haruma ulevi wanaume wajirenda wandwazade wajirenda wandwaume senungo izo pia kazi hafilisha wandu shamdungu jojuende ya ringe manadamu wa kamili mdu ya mwambeze nungo zito hambiha ya mrende hindu ya fikiri na banu nyezi mgu hazamba nyezi mgu wae ekaritsanga ni dunia kamili sons ngaranzoma na damu mzima yatihedzinyo karita choshi darimzie na bunga kontono familiari ya wanadamu
hate mametse ma scientific kwa jajo shida wazie manadamu yatihedzinyo. Mwenyezi Mungu de mwinyi zenungu za ufanya pia. Mbwana yinu ketula dhimizi lwa fitna. Na abunga wakati buko kabati manadamu mui. Kabati ndungu nziro za tenda fitna. Si hatu, habahatimi, karjajibi wa 1999 ije. Karjajiba niyo. 99 kejar bala mavuna. Iritole Republiki Federal Islamiki, iritole beramu ya hatu, iritsambaze zisiwa za hatu. Hata zila matamani mfanye, mrudi mkauhanga mzime nyao. Ebo ndongo ze peplu ya Komoro. Mwanzo niwambie, henye, ubahanura wasuli banu rivizewa, yezili yo inu kaitina maana. Indu yezili onziro ilombi, ngaranzore itowe. Yo kena udaza, itoro hajao. Kama niwonese, Yusufu Muhammad bana na Mahamudu. Numabio nukandu wasawa nchi ya harume mbana. Ekandu wanjewa wewe jeishi. Wewe ufanya wewe harahwenda harume kodo. Sheka hwenda harume kodo ngeladhimu wane. Beka kujawana ngojorema. Ebongeba nursar nja harume mbana si wandu wa siasa. Na renti ya wana mipango. Vaneza kaubirazibiri. Kwezi watukufu. Kujeba. Yusufu Muhammad bana. Kujeba. Mwenye baraka hakazi wandabu banu leo. Yewe wengo jofanywa. Baruan. Nwandu madunga na msimu Tanzania ngohi. Paske oba hanura kazama nurumabio nuka wandu waloma minorite wojo hundra voti. Tizamba ngamzabo. Mrutina wandu yojo hundra voti. Wanunga rubao 20% ya wandu wanzawe ino. Wafanyao bunjilio waringao 2 ou 3% ya heve % ya hao. Wafikuru balaondo walone pouvoir. Sheka mdungo wandu wanuka mjaja mwenda mavoti. Kamjaja harumaze biro de vote. Marati wo wende wa vote ya mvota zali. Na vanesi chia so ino. Inunge joka nziro rahana vanu. So dizo rajanzari mabieni. So dizo rajanzari mabieni nuka kwezi watukufu na rirenti. Za ferizinu. Za ferizinu ngarizifanya uwasi. Haukarile mewa. Gasina nzaya. Garidua zao kanga sinanti. Ngarivizeo manada murifikiri lanti. Wanu mwenye baraka ilati nti. Wana mwenye baraka za lantujini wanzu wakira isi wa daula. Yeka huabangwa vize mwenye baraka. Na vale obi ile ukaurementi witambaze nga wedwa mana. Yemana mgazija wafaliki njuani. Uyambe zitendwa zila. Na wetisho. Na wengo juo. Kakuna ushida umenye mbanungo. Kuna ushida umenye mbanungo. Emana walekeza. Mwenyezi Mungu hawalekeza. Waaminyiha. Mwenyezi Mungu hawamenye. Shaye bahati ya jiri. Mwenyezi Mungu kaja parafisho kamitsa timenye oi. Kila dhimu wandu wendeze mbiyo hatange wandu wajue kabala wali hasara. Hau kwa jala. Emonge, minja kanza nifanye ndongo zinji. Chakanza nifanye komanteri zinji. Ekomante omeshele ndongo na kanzani fanye vanu do omeshelezi zano do wone soka le fitna linu livumulo harume Qur'ani na ngabo wandu watujuka kabatimba ngombi ya tenda fitna zemvu za howari rumao izo wa unikiwa no warumao wandu wanuwasa waelewa ukaya Ngojojo udori rumia. Refanya wanazitendo wa uweheba. Nyinyi ma-activist. Ndafiwezini. Karna urati umeshelezi zani. Kartu mananani. Shanga mjuweo haruma fitna. Na ilolo ujohende hata litowa mdu haruma usilamu. Le fitna ilo mwenye lo swafi sheitwan. Ode mwenye le fitna. Sheitwan woti mdwa mbeboni. Wa mdwa mdroni. Yondu mlona ze haziza hanyu mfanyao. Gamunda opresio hauka mtsuhunda. Gasinanti. Gamajula waezi banjia nyindwaji. Gabu wandu wenji wananyani. Wakapre watolo hazini gamajuao. Ngofikiri ngabo mdu ya jorati mshahara.
wa realize yumengo mfukare ya dunge opposition haruma kampanye yende ya hundendi shahaelewo kaka tutsanga kari tutsanga haruma zembizi hunda wenti hatu ngabo wandu mapatriot ngamtiao mndo wanyi kwezi watukufu muhimi hata ubi ngempare pompier ngamjouliwa ni Mungu parce que si karna ushinari mliven ezitendo mzifanyao izo zitendo maladi mumliwa ni Mungu karna uvize mndu shangar juondo ngodzima ngasinanti wakwenti isangiyo khatwar hata basenu decide ye armu fatali rumiao fitina na vanu yo armu ya nkodo simwambia ni juzi kama na ushida mdirejeze lingoni ni wandu wa hezi chacun a sa façon de faire la guerre. Si c'est guerre politique ya tungarifanya à notre façon. Certes nani nazanongo pia lazina baton gani na baton de guerre, des avions de chasse, vous avez même la bombe atomique. Singa sina mna walanda garjodo mie mna walanda u abahura ura hasomo na wode abanadinadi utsinzabwe wonge hamba garjo wana garjo fanya zijitihadi za hatu garjo uvuka garjo hulwarife shaye ilo muhimu eti yatu nebaki ni wana wa heti surtout wana wa heshisi wa shangaziji wanaikao zenungo pia ngazivumbulone shesi wa sheni ujewiri pia nga uvumbulone shesi wa sheni sima komorie sonti yenamna ya ufanya kampani tide halinu si ufikiri nga mjojo utafada wandu hafaida za wasaya mfikiri bala nga mtafadao wanu bawala ngwa johunda badiba nukua na uhunda hata uamdu maoni ngwa joka ya ujuwe joka ukaraisi nyezi mguwae sishia leo ngomjo sabaje kadhani njia hiyo halao mbinguni haka ujaja na humedi msaidie habaye bahati mbia unda mwingi baduka deka uparoka rais aizo ngozi julonda yetu joka ukaparoka rais ndawe utsoka ndida wakubali urenge dignite yaho winike wandu aji wakubali uketswa pindo amande heli wa hamba urwarilwa udohenda wende tujo kuparoka rais chauti vumbuwe yati ya kandidature ya urais bade kawe Mungu ekawe manadamu bae wambawe izo wanzao aizo zindwa jina shekawe Mungu ngojojo utsehe heni ujokanza utsehe hata ngojojo ulile ekangu wanzubo mtukufu waziri humedi msaidie sheizo ruhambiao wewe 0% de Dieu kutina hata mba amdu uloniyo ngawe na serikali yanti waifanya dictature halafu uvumbu wa wando namna wanzao na ujua wajuka ukama raisi na watujuka ukaya nga mjozia mkoti wa hangu yabo ni mbushuria ni khairi ni wandu makauridunga mwambie nuka mtuka hanza ni wanesi tijo hanza wandu wajuka unjia banu wanendele fitna lilo harmeti imana oi yafanya zinu leo hazifanya juzi hazifanya jana hazifanya leo abunga bo credibility itawao na banu indeze media yande ma journaliste wa nti hatu karibu shirauni khair na umambia nukaya kamtu vize ma politique ngam vizo yenti mndende hamarto ngam fufuliwa yenti surtout ndani wananyasi mtsondasi ma activiste kontini mwasi mwesho hanafasi nafasi yonge johisa paske hate ya maisha wayo yohisa kadhalike nafasi artificiel mnikuwa oyo mlopre mfufuweti ya hanyu mwimenye mwitafade ha argument zitona hatambamana sha mbidi ya mkatadipe garimbushira unkheri nyondo marishilia na urisami elijoka mriono shabanu karna ujoka banu riwone komo rivizewa ikomorke na ujovizewa na mdoji vizewani paske kama nga mjoka ngazi jana nzuani iyo mahala hulo très fragile
ihongi ho fragile kamdungu vubuo mwinyi ndugu jojo humlazane mwana mshwahe kamdungu anzo kamdungu anzo ya lahwe Muhammad Ali Swalihi ngujojo humlahua no hao shetsi hatu namfahamu mtiringeti hatu mibadili na kupala samdi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.